imfihlo le alibonge igama lika Jesu mongabuka lento yomkhuleko masubuka ukuthi uma siyibandla nje sonke ake ngithathe nje nami la enkhona eCatholic haleluya eJerusalem ukuthi ma kuthandazo asibi baningi futhi sesakwamukela ukuthi kusho lento yomthandazo inabantu bayo abakulalelayo njengoba inceke inkosikazi ifakazi ukuthi ulibuka iplate ubuka uJesu ubuka iplate ubuka uJesu base kuyacaca ukuthi uJesu umkhulu kunani kuneplate alibonge igama lika Jesu imfihlo bazalwane siyambonga uNkulunkulu uma kusakhona ibandla elithandazayo angizoba nami eminingi but ngifuna ukukhuluma ngayo indaba yomthandazo sivule izenzo nje uchapter 12 ke sibuke khona emoyeni wami nguba maphumulo nje bese shilo ubaba uJesu nami wangisiza empilweni yami angiqhamukanga ngoba sengixoxwa kodwa cha bazalwane ngahlangana noJesu amen amandla nje kaNkulunkulu ngahlangana nawo lokho angikungabazi ngikubona nangezipho engibhekana nazo ukuthi amandla kaNkulunkulu ngayenza kanjani bazalwane ngahlangana nawo haleluya angihlangananga nawo sengubaba ngahlangana nawo nje insizwa nikhona ngisenamandla okwenza konke vele ke mina ngangikwenza ke konke kusho ukuthi amandla ami usathane wayewasebenzisa ngendlela yakhe ngoba ngisho iphoyisa lalithi mase lisibambile ngangibizwa ngotso lapha eminyango na ngasekhaya nje bake bangibize ngithi ngizoxabana kabi nami nifuna ukuvusela umuntu omdala lalithi malifika baba iphoyisa lifike kwalona lixakeke malibuka lo mzwephana I remember ngibanjwe neset is16 shoot ngoba mina ngangiphila nezibhamu futhi hayi ukuthi nje izibhamu sasiphatha kodwa sasisebenzisa sasingayisweli indawo kufanele kuphunywe kuyofunwa imali khona futhi bazi laba engihamba nabo ukuthi maye ngekho lo mfana kaMaphumulo ayi ungathi isibindi sethu asiphelele nikhona nibazalwane ngoba sasiqonda into esasisuke siyiphethe ngile encane ngifaka u28 kodwa into engangiyiphethe ngangazi kahle ukuthi uhlehla yonke into uhlehla kuze kuhlehle ngisho iphoyisa ngoba sasithi nalo liyadubuleka sekuhlukana ukuthi umuntu usikhelaphi kodwa bazalwane ngahlangana noJesu ngoba uJesu uyabathanda labantu bengathi angeke sihlanganeke nabo wena lobuka abantu abaright ubuka nje abantu abaright makufanele kuyoshunyayezwa abantu kushunyayezwa abantu abahle uJesu uyabathanda labantu abanjani othi nombuka uthi lo izwi lalimfanele yimiko loyo wongeke usube nesibindi ngisho sokungitshela ngoJesu ingakho ke bishop babuka kwabiza ukuthi inkosi ingithathe yongivalele nje
ngizwe. Kodwa wangiyisa ebantwini ababolile, wangiyisa emaseleni kubabulali, okuthi akube uyena ozoshumayela athi wesiboshwa kuyokusizakala okubuza uzizwe lonke, kodwa egcineni ulahlele ukuphila kwakho. Ngitshela umuntu-ke owayeyinto enkulu nasenombolweni le usakhana esesinike yona, kodwa-ke manje uma utshela kuthiwa lo muntu uyigunya ngamagama, uyena oqasha abantu, kodwa yena wacawonta wathatha uJesu. Ayibuka ukuthi lento intenshani le. Kungabe bayadrayisa, sasisho njalo, bayadrayisa ngoba belenje bakholwa ngempela, kodwa into eyenzeka muzukwane kubiza i-altar ngiye phambili. Cathi ngabe wayizandla amadoda amabili, omunye umama uyamazi uBrown, naye ukafika mangale mayibona ukuthi hawu lokhiya kwaphuma kwayibamba ngempela. Nikhona nibazalwane, ngoba masisuke silapha imbewu isuke ihlonyelwa kungaziwa ukuthi izoqhumaphi, kodwa bathi mabengibeka izandla kwathola izinto ey'dilikayo. Ngibekwa izandla abantu, awu Nkosi yami, ngibekwa abantu izandla, abantu abangcwele emoyeni nasenyameni yabo. Uyabona ibandla malingathathwa liyofakwa endaweni enjeya, baba wami, lezi zinto okhuluma ngazo zingabonakala zenzeka. Into siphakathi kweminako, iminako kaSathane, lezi zinto ey'qhamuka kathi zinhle kanti zizoblokha ikholwa ukuthi lingafinyeleli lapha emandleni. Uyahamba njalo kunezinto ezidonsayo, ngobani siphila esikhathini la khona amakholwa anjani bazalwane abanjwe iminako, noma imbewu itshaliwe kodwa imila kabi. Ahlangana-ke noJesu bazalwane, ngisejele ngisewesivili, ngeke ngithi kwami ukhonkolo phansi kuwukhonkolo phezulu, kodwa yehla i-breakdown, yehla awuyehla insimbi endlezini, wehla uYeshua HaMashiach, yehla iNgonyama yomndeni kaJuda. Ufunani weJesu ejele? Ngibonile abecebo lami, ngibonile engizodla kwabo umhlaba, ngoba ngizelanga abalungileyo kodwa ngizele zona izoni. Inyanga idinga abaphilayo kodwa idinga laba abakhulayo. Bangibanjwe uthobo-ke lokuthanda imali. Mina imali yayenza ukuthi kungakusaba ukuchitheka kwegazi. Ngizalwa nabafowethu vele, ngibona Bishop abangifaka lo moya. Ubhuti wayekabuye nemali ayisakaza igcwala i-double bed, engaphuze engabhemi. Athi mfana wami, imali isetshenziswa kanje. Athi hawu sengilishayile ikhanda lento kanti uSathane uyayitshala kumina ukuthi angiyithande lento eyenziwa ubhuti ehamba ngalo lonke uhlobo lwemoto, kodwa makuqhamuka iphoyisa fanele kucace ukuthi iphoyisa liyafa. One uhamba ngelahle, two wayena akana license. Mina ngizazi igebengu yini siphashe kanje. Kodwa driving udrive into angazi uyibona. Ama-driver noma athiwa ilabantu laba abadrivayo laba bahulumeni, indlela driver ngayo, kodwa-ke qhamuke iphoyisa. Kufanele kucace ukuthi iphoyisa liyafa. Ngifeza amandla njalo bazalwane kaNkulunkulu ukuthi uJesu kunabantu esibabuka bekude kanti baseduze kuJesu. Alibonge igama likaJesu. Njoba nikhuleka ningayiyeki le mkhuleko,
ngoba nama ngazi ukuthi oba laba babethandaza abaqondanisa ukuthi inkosi nangoke yongena lapha ya ngoba ngeke abezwe laba abala ngaphandle ngoba sasithi nje angeke nje sithele umtshelo u17 uzothini umuntu kaBaba uzothini kumina faka uthayi alibonga igama likaJesu kodwa uJesu wangiyisa ejele kwakhuluma isibosho esasifaka ingubo eyi-orange ngamamukela uJesu bazalwane kwathi hayi ngoba ngisejele soshaya isikhathi sokuthi ngiphume sashaya ngempela uma wengane yami ngamala mina ngisejele wathi lesemnyango wayazi ukuthi indlela yami neyakhe isihlukene futhi lokho ngiyaxolisa ukuthi ngikubambezele empilweni ngoba into besiyenza besenza amanyala amen wafika msukwane ezothiwa ngiphumile zafika nezigebengu zizongibungaza phela ondoda la lesasihamba nabo sithi hayi ndoda la ophikelela khona nami ngiyophikelela khona hayi la oyofa khona nami ngofa khona kodwa ngitshela ukuthi baba ngithi mangiyibala igaba sifike ko6 la khona angikhuluma indaba yenziwa bethu la khona isibhamu esasikhala khona ngibanjwe khona nje la engabanjwa khona lakhishwa lelo 16 ngibanjwa amadoda angishaya ngena kuvela ke bandla ngangiyinto nje eyiphelele baqeda lapho bathawu siyoqa kade sibamba umuntu samphuca isibhamu kade sibamba iphoyisa lahamba lawo landamanye labuza bathi hayi siyabazi labo bafana sebeqedile itheko amen ayona ke inzwa bethi leyo mambishop into engabona ukuthi la ngaleso sikhathi ngangithi hayi kusho ukuthi ngigidelwa into zakithi sasithi hayi umdlozana uyagida kanti ingonyami lokho njalo ingilandela amen waqhamuka nje oyedwa wabiza umfowethu wayibiza ngoStability wathi akuyona intwana kaStability le wathi ayike bafethu ungayidali leyo nombolo ungayenzi leyo nto kufanele nokuthi phela niphikelelisa umuntu wakithi manibulala lo ngasinda kanjalo omunye ngelinye ilanga sifika ke sishukumise intshukumo kaSathane sasithi mase siqedile lapho sigibele siye ku point sibalekela khona yizwe nje kulo khona into ethi hamba manje hamba la amen ayelethi songihamba nayo ithi hayi ngeke zokulandela hayi vele ngiqashile i-taxi ngempela ngihambe ngathi ngibuya ngo4 ekseni ngangikhonjiswa igazi ukwamathi kwahlatshwa inkomo bathiwa uwanda uaccuse wakho ufele la uthi wangenwe wonke amabhana kubhekwa wena ngoba futhi wena uyingozi kakhulu kwathiwa lokho okuncanyana okumzwibana khona behamba la bengena ema-toilet ngibekwa ukuthi angasho naye ukuthi hayi usephoint waphela wayengazi ukuthi njengoba ngisuka la ngiyaphi niyabona umusa kaNkulunkulu bazalwane musa nje kaNkulunkulu uyisimanga mayelandela umuntu engaboni ukuthi ulandelwa uNkulunkulu praise the Lord ikona ke lokho okwenza ukuthi sithi mase siphumile ivangeli angaze ngihlale ngalo ivangeli angaze badla into engacacile nje angaze Nkosi yami ngoba phela sasingazi lutho ngaphakathi sikhonzela siyinsizwa sodwa kodwa uthi uma ungena ubona ukuthi hayi akuyona ivangeli leli akufanele ngabe ivangeli linje uyabona usudirectwa into engaphakathi kuwena ukuthi ivangeli kahle kahle makukhulula ngomuntu ophendukile njengoba ngangigqoka noma kanjani ngifaka icici lami nokusami laka left uyacabanga nje nenosi likhona ibazalwane ngishaye esayami lapha phansi kodwa angitshelwanga mase ngikhona ukuthi inosi ifanele isale phansi ngithi ngade ngimasha nge-oyster
khuleka wami lo ngezinsuku othi Nkosi awuvusa insana awuvusele labandla lelabandla labapostoli into engavimbeki into engavaleki into ongeke uyiqede ngoba yayihamba emandleni uJesu ababemshumayela wangagcini bambone ngentshumayelo kodwa wayebonakala emandleni ngoba usuka emandleni aye emandleni yona nto ezokwenziwa yilo mthandazo ebandleni likaJesu alibonge igama likaJesu ukuthi ayibuye impawu zakithi awunikhona bazalwane ayibuye ini impawu zakithi ngoba thina sinezimpawu ngitshela makhelwane sinezimpawu thina ekufanele ukuthi sibonane ngazo ngisho ama-developship anezimpawu zazo yabona i-developship amalikhona la lingafika liwezwe wonke akhona ngoba banento abazana ngayo bane-language banezimpawu zabo kodwa bawufika ebandleni ibandla iy'mpawu azikho i-vice versa kuphume iy'mpawu kwangena iy'mpawu zikasathane amen ilelo vangeli lebazalwane la ngicina ngingayazi lento yoba uchiliza ngicela ukusho kanjani ngoba isho kanjalo vele kungashiwo abantu abangakholwa kusho bona laba bakithi kodwa nami ngingayazi kodwa ngibona into nje lokhu indirect ithi ayingeke la thina sikhule kabi mfowethu sikhulele ehlane sikhule ehlane nento sithi siyayibona ilona ifakheli uthi uyafika khona ufike ufice ezinye izinto kodwa uNkulunkulu wasikhulisa saze safika kule ndawo ngizocela ke sifunde bazalwana all belong ngiyazi kuyathandazwa asifundele nje from verse 1 siphendele uNkulunkulu ngoba uMongcwele fanele enze. Praise the Lord. Ukuzingelwa kwebandla, uzingelwa kwebandla nokubulawa kukaJakobe, nokuboshwa nokukhulula kaPhethro. Uyasizwa lezo zinto lezo. 1 liyazingela. 2 linjani? Kubulawa uJakobe. Yabulawa uJakobe. 3 nokuboshwa nokukhulula kaPhethro. Nokuboshwa kwakhe. Futhi ukhona nani lapho nokukhululwa kwabo. Singaxoxa nje ngesihloko sisodwa basalwana. Ibandla lithandaza ukuthi into esizwayo lapha ibandla ethandazayo akuthulwa ngalo ngazi kangabi lapha baximba sibizelwe igungwini kuthiwa ivalwe leyadi besiqambela amanga bethi labafana njengoba besizakala la ngivele kuhlala khozona ingcoli ngoba mina ngiphume ngaphuma uNkulunkulu wangithuma kuzona ingcoli ebeyifana nami ngoba akekho ongakwazi ukukhuluma nazo leza ingcoli mina enginogcobo inkosi enginikeze leyo grace yokuthi noma ngabe uyisigebengu ukuthi usuwashaya amakhanda amangakuwena anginandaba mina naleyo nto kodwa mina ngizokutshela ngoJesu ofike empilweni yami ngingakaze ngicabanga ukuthi ngingake ngikholwe ngisindiswe izandla zami zigcwele igazi kodwa kwafika uJesu kade babezama hayi ke manje ke sesivikelwa ibona alibonga igama likaJesu sesivikelwa ibona manje kodwa lento iqala isaqala ikhula njengehlumela emhlabathini omileyo ivukeliwe yavukelwa amakhansela yavuka likhona libazalwane yavukelwa abantu basephakathini ukuthi ayiphele leya kodwa kwasho ngoba iqalanga yimi ngoba
uyasizakala kanti umuntu uhamba noSathane. Uthi lento le mayiseshawa inkazimulo kaNkulunkulu uthi ubeke thume ngibona mhlawumbe uthola ukuthi ngenza something anginakile mina. Uthi isho lento ekenethi isikhathi sokuthi uhambe umgwaza ke manje. Futhi umgwaze endaweni la khona uzomshaya kanye iphele indaba yakho base sikhathele uyena. Usho isisebenzi sikaSathane. Ngizakuveza ukuthi ke bazalwane ibandla elithandazayo, ibandla uJesu ayibonakalisayo kulo amadimoni wahlali ashaya izandla kodwa ayayenza into aho likhona bazalwane aqala ngaphakathi ebandleni aqabanise ebandleni aqalisa iyaluyana aqalisa isiphithiphithi uthi uyabheka wenze njani amadimoni wona operator ngoba zama ukuyihlakaza lento kodwa sekufanele kuma abantu abazoshintsha iyodwa about upon this rock I will build my church. Angifeke ngisho njalo ngithi wena bakuthela ibanduzo lakho wathi amasango eHades awawulehlula. Wona ke mase kusuma ama social work so sokusuma abantu bokugcina. Amfonela ubaba bese kuyitheme yesibili ke le. Amen. Ngise ngikhule kweni ngithandaza. Wasukuma head office. Amen. Lethi leyanto leyamaphumulo ayenzayo ayivalwe leyanto. Basho baba sinabantu lapha abama graduate ebebekade bamaphara behlale emgwaqweni abanye ba drop out abashiya phansi babuyela khona bayasebenza amadoda emizi namhlanje kuvuka imizi lento esho izayo ukuthi uyoba umvalisaba uyovusa imizi ejale efileyo kodwa yona leyo nto bathayivala ngoba mina ngithi labantu ngiyabathandazela. uNkulunkulu ke basebenza umangaliso wakhe athi la kunomuntu owummeli wayephala ehlala emgwaqweni emsiza inkosi. So nje makufika lezo zinto ezinjalo angitatazeli nje baba ukhona nje ummeli ukhona ummeli vele ngithi njalo mina ke angikhulumi lapho emahehe babo afika kwakubani mama lo sheriff wakhona wafika nehehe lokuthi basika 7 days ushite esino 10 years ushite esinjalo bazalwane esino 10 years isiza abantu kunabazali abasula inyembezi namhlanje ingane zabo zamadoda ngenxa kaJesu kodwa leyo nto uhulumeni uzothi ayivala. Ngiyalento ukuthi ibandla uma uJesu evela kulona lelo bandla uSathane wenza yonke uyikhipha zonke izikhali zokuthi ahlakaza iqede leyo ngoba akayifuni into. Mawukhumbula ibandla labapostoli lento iqale kwiZenzo chapter 2 ithe uma kudedelwa amandla ngoba amandla mayesekhona ayayibonakalisa. Chapter 3 aqala amandla kwasuka isidumo kwathi ukuthi lento angeke bakwazi ukuyiphika ngoba kuthiwa iBhayibheli umuntu owawenziwe kuye lesimanga wayekade eneminyaka engaphezulu ka 40 years ngaba amagama asike isikemu letha ngoba lo muntu bayamazi ukuthi ubeyisishosha ubengakwazi ukuhamba kodwa bathe befika abapostola behamba namandla badedela amandla asukumisa isishosha kwathiwa lento angeke sikwazi ukuyiphika ngoba abantu bayayazi yonke lento ukuthi ibikade njani. Kwathiwa into engcono asibayali ukuthi bangaphinde sibezwe bekhuluma ngaleli gama likaJesu. Bangakhuluma ngamanye kodwa leli likaJesu siyacela bangakhuluma ngoMose bangakhuluma ngoEliya bangakhuluma ngoDavid kodwa siyacela leli gama
ukuthi ke kufanele. Haleluya. Bapha abantu abazosho njalo ukuthi noma ngabe yiphi inhlupheko kuyona kodwa abadimoni watshela ukuthi kumani nina kodwa mina ngeke ngiyeke ukuthi uJesu inkosi angeke siyeke ukufakaza ngesibonileyo. Kwathi ukuthi lento ayivaleki. Iyaje lapha chapter 12 isivutha kakhulu. Sivutha ngalendlela ukuthi uNkulunkulu usedemonstrate amandla akhe ngendlela emangalisayo. Yabona iBhayibheli lithi kwenye indawo imangaliso ezenziwa abapostoli kuthiwa abantu bashawa uvalo bathuthumela bathi inhloboni kanti yabantu ngoba phela siyawazi amakholwa, siyawazi abasadusi, siyawazi ababhali, bakhona abafarisi, kodwa inhloboni le yabantu ngoba manje badlula kusala kuphila abantu, manje badlula abantu bayaphenduka. Haleluya. Jobo Mike kamfundisi thathi uqondene nespeaker. Jobo lile akavuke lelo hlobo bazalwane. Hlobo luni nilwa bantu, hlobo lu nilwa bantu, hlobo lu nilwa bantu, sithi suyiluqilaza luphumelele. Bakhala kwathi inhlobo yebandla le ngoba phela siyabaza abazalwane kodwa yini lento ehamba nabantu lokungababopha ubafaka ejele ubabona sebengaphala. Iyona ngiyithanda kakhulu ke leyo. Ayibona igama likaJesu uzibona abapostoli befakwe hayi lela chapter 16 khona ncathi ilawe chapter 6 ukuthi bathathwa bavalelwa ngaphakathi kodwa ingelosi yenkosi awunikhona yini yehla yazofika yavula iminyango yempilo. Bayivula iminyango baphuma, abaphumanga bathi siyayiyeka lento kodwa baqhubeka bayoshumayela. Kubonakala kuze abantu bethi hayibo laba bantu besithi baboshiwe naba befakaza naba bethi uJesu inkosi naba beqhubeka nalento yabo. Yothiwa baphume kanjani? Baphume kanjani? Ngoba bahamba naye, baphuma nathiwa uphunywa khona. Amadimoni bethe kubopha qedile kodwa ngoba uyile labandla elithandazayo akabopheki umuntu othandazayo. Noma amadimoni angalethi izifo, noma angalethi inhlupheko, noma angalethani akabopheki. Funda mfundisi sithandaza. Ngalesikhathi uHerodi inkosi welula izandla ukubahlupha abathile bebandla. Wabulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wambamba noPetro. Kwakuyizinsuku zesinkwa esingenamvubelo. Wambamba wamfaka entilongweni. Wamnikela ebavikweni amane. Yilelo nalelo linamabutho amane. Ukuba amlinde ehlose ukukhiphela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho-ke wagcinwa entilongweni. Kepha ibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Kepha ibandla lenza njani? Lamkhulekela. Amkhulekela ngesineke. Cela simi lapho mfundisi ngenxa ukuthi yinde. Siyabonga kakhulu. Kepha ibandla lamkhulekela. Okusho ukuthi uyabona ukuthi leli bandla kunezinto ebeyeke zenzeke. Okube lo mkhuba okuthandaza lokuqale before labazalwane baboshwe. Okusho ukuthi kunokuboshwa okungekho necessary. Umzalwane
bakhuleka moya bokhuleka ngomoya nangeqiniso base bekhuleka ngomoya bebubula bekhala kuNkulunkulu bethi Nkosi ungavuma yini ukuthi abagcotshwa bakho iphele indaba yabo ungahlulwa yini wena ababusibalelizwe lithi iBhayibheli alibonga igama likaJesu mabekhubeka bethandaza ngoba umthandazo uactivate amazulu. Kunezinto esingeke siyibone ezi-activate umthandazo manje saqala sathandaza ngoba hayi lento kade ngixoxa nje emini ngithi ibhukwesi esisilwane lesi asifuni lesasilwane ukuthi uzusitshele ukuthi sinamandla kodwa siyazi ubona ngisho lisancane ukuthi hayi liyayiqonda into ekulona ngaphakathi ukuthi mina ayimelayo ukuthi mina ayimekhingi alibonga igama likaJesu alifuni ukuthi lize litshelwe kodwa lento liphila nayo likhule nayo lithi noma liqhamuka make labhodla libona iy'lwane zibaleka liyayizwa lento ukuthi ikhona ngaphakathi ngithi mina-ke abazalwane babengaqonda lo Jesu okithi ngaphakathi le ngonyama ekithi ngaphakathi uthi uphela kusemina ophilayo kodwa uKristu uphila ngaphakathi kwami makuphila yena ngaphakathi kwami u-activate zonke izinto. Le ndoda indlela uPetro ayeboshwe ngayo ingekaze idabuke wawungazi ukuthi yisela nami ngisho ebuseleni bami ngikaze ngiboshwe kanje khulunywa ngamaviyo ukuthi igadi lilodwa lalinamaviyo awu-4 uyayimagina leyo nto umuntu nje ohamba noJesu waphinde wayena wazofaswa ngamaketha wafaswa ngawe ezandleni wafaswa ngawe enyaweni olunye uhlobo lolo lokuboshwa olungekho ordinary ngoba nala kuthiwa akabanga yini umbani kodwa kuthiwa walula izandla okubahlupha abathile bebandla ngaba bagama kunabantu usathane ababuka babona ukuthi lo yamunesefa indlela athandaza ngayo masingamfaka ushukela uzoyiyeka leya masingamfaka isifo uzowehla olunye uhlobo lokuboshwa masingamfaka enhluphekweni uzodiscourageka awulikhona bazalwane awufuna umsebenzi angawutholi olunye uhlobo lokuboshwa bakhulekela abantu baphumelele kuwena kungenzeki lutho olunye uhlobo lokuboshwa ngoba madimoni umkhathi awuphumule ngawe ngoba wena nawathi baba egameni likaJesu siyanyakaza indoda ikasathane ziyaphidlika iy'nqawe ikasathane bayakhululwa ake ngitshele abantu abazi ukuthi abantu bafanele baphile emthandazweni abantu bafanele basindiswa lapha emthandazweni usathane-ke bayevale umnyango womthandazo uyazi ukuthi uqedile ngebandla noma uJesu ngakulifungele wathela kuzolakha kodwa make walivala emthandazweni lelo bandla lifile mawubuka amabandla-ke namhlanje kubangwa iy'khundla kubangwa imali alibonga igama likaJesu ngaxoxela enye indoda endala ithi hey maphumulo siyanibonga ukuthi uJesu nimthole mase nihamba ngomoya ngoba thina kwafika isikhathi la khona makuhamba ilida eyayikade inombono wemphefumulo uthi uthe sehambile
bathi mina ngigqoka icathulo elingana naye. So 2 okwesibili lento amatende akigoqwe ibuyisele ihlale lapha esitolo iqeda imali lento. Kusho umuntu okhethwe yibandla. Niyangixaka lamabandla eni ongathandazi okuvele khethwe ngenyanga yangazuthi seParliament kuthiwa ingazalane sobhala lemali ukuthi ivotela ba kuzoba benjalo baphatha imithi benjalo bayathakatha benjalo ikhona bazalwane ibandla toshiwe ibandla sathane ulibopheka amaketango uyazi ukuthi noma ngale mali noma ngaba nayo yonke into kodwa minus power minus umlilo yakhala uHabakhuki uthi Nkosi sizwile kawendulo sizwile ngezimangaliso zakho ukuthi uzenzile ngoba kodwa manje ziphi ngoba sisayibone asazi futhi ukuthi kuyoze kube yinini uyakhala uthi Nkosi akuphinde uzenze ngathi kodwa Nkosi akuzenze ngathi lesimanga sasizwa sizizwa kobaba bomkhulu kwakhala isifebe uRahabi uma kungena ihloli uma iqhamuka wabona ukuthi labantu abajwayelekile nabantu abahlale bengena nabezothenga kodwa khona into abahamba nayo khona amandla abahamba nawo ngoba indawo abanyathelile bayivile wabathatha wabathukusa wathi ngizwile ngoNkulunkulu wenu ukuthi ushaya amakhosi amakhulu ubulala inkosi uOgi ubulala inkosi yaseBhashani sizwile ukuthi wavulwa ngonyama walimisa ulwandle bawela abantwana baka-Israyeli wenze njani uMoses wayehamba noNkulunkulu sizwile akuzenze le generation ebone kanje le generation engamsaba uNkulunkulu kanje le generation egcwele wonke amanyaka anibonga igama likaJesu awuzenze imangaliso zakho yona nto yomthandazo ezisho ngoba leli manga lithe lingaqala lingathandaza kwangathi uNkulunkulu imaya ebheka ukuthi awu kuboshwe ngisho umpostoli omkhulu lo engathi ngimnike ihluthulelo uney'hluthulelo zomuntu kodwa uyoboshwa nazo ngoba ibandla lilele kodwa ibandla lavuka lathandaza izulu lama ngenyanga lathi ngiyakhumbula ngikhuluma naye ngithi lokho kwambulelwanga inyama negazi awuseyena-ke wena uSimoni kaJona kodwa usuwuPrethu usuyingxenye yaleli dwala ngokumbulelwa into abangenayo bangibona njengomprofethi kulungile bangibona njengo-Eliya kulungile kodwa mina lento ishiya usho isimanga usho imfihlakalo nikhona nibazalwane ngoba uma kumbula imfihlakalo namandla abafowethu awafani angeke azafane bahlale besho bethe apostoli bawungalala engabe lamaphara esingazi agcwele la eJerusalem abanjwa yini ngoba phela izinjalo zamagovu kodwa uthi lo munye uthi ngani mangifika ngaxela labantu abahlule emphakathini abahlule yonke yini ababambile babanjwe yini akho
wathi uyobheka ukuthi banikwani labantu yawothi asihlubule nebandla lezazi akubheka bishop yile aphilisa la abantu la hayi wafika wahlala ngicathi wahlala noma 3 months eyinsizo ayithola ukuthi akenyobheka uthi ayikho inethu khona into engayekisa iphali ngunga wosibili livele likhona lifuthulile lihlukane nesona hayi sesizwa ke ngomunye uthi hayi waya thema boy wathi yaza kholisha amanzi akabakhothisi ngisho amafutha kuyathandazwa lapha into efika ngayibona lo 3 months ngilapha kulaba abantu bayathandaza esemini kuyathandazwa ngokumonqwele washo njalo baba wathi into ezokhulula labantu omunye ngeke babone beza begijima kodwa beza babushiwe kodwa wathi umonqwele into ezobakhulula wakhomba incwadi yezenzo ngelosi mayifika senyathandaza abazalwane toqala yamshaya vuka Siyoni Isaya vuka Siyoni umbathe amandla akho yamshaya thema isayitshela usaphupha kwathi wavuka ugqoke ngoba uNkulunkulu akahambi nabantu abangagqokile inkasimulo kunengubo thina sinjani esiyigqokayo nengubo sinikiwe ivela ko angaqoka wathatha ikhametho ayibuyisele kwathi uhamba likapheli uhamba lisaqhubeka ubalothe sepheli wathi wafaka icathulo ngoba lezi icathulo zilungele ukushumayela ivangeli likaJesu izoba ikhala esinikwe zona wathi wazigoke utheka igoka ingelosi yathi ilandele toqala isango lokuqala layivulekela antoni igama likaJesu iqale yashaya amaketanga ayekade boshwe ngayo kodwa yonke lento i-activatewa abantu abathandaza abangekho lejele ngoba kubi masesiboshwa sonke kusho masesiboshwa sonke abekho abantu abazothandaza masilokuqala sibuholi uthi bona beza hlale kuthiwa sithandaza hlale sicela amafasitela lapha nje bayazi eJerusalem uMngcwele wathi le ndawo igcwele amadimoni ufika abantu abanamadimoni inyanga nenyanga nje nenyanga singena 5 days kuyathandazwa mayisehlambulukile wamamukela uJesu wahlambuluka siyaqala siyafaka sithi manje uyathanda olunye uhlobo alungephume kalutho ngaphandle kokukhuleka nani bazalwane nokusikudla kunezinto abakhona ohamba nazo azafe ngoba asaba ifasting bana wafa ebulawa ukuthi uyathandaza bulawa ifasting shadokotela bayirecommenda ukuthi iyaphilisa ubaleka into ezokuphilisa ngenxa yendlala avuleka wonke amaketanga bazalwane avuleka esengaphandle yamshila ingelosi ithi waqala waphaphama ukuthi hayi bekuthi ngiyaphupha nezinto uMngcwele azenza kube ngathi ngempela ubuphupha kanti zenzeka ngempela wahamba wayongqongqoza nabenjani yazi kuneyimpendulo ezikufica uthandaza uzothi ungakehli nje la noma ungabizwa kuthiwa hayi sikubizela uthoba imanager endaweni ethile qeda umthandazo noMkhulunkulu angavilatha awunansi ithenda ka-25 million qeda ini umthandazo ngoba leyo nto iqhume ngenxa yomthandazo
awuzazi izipho ozobhekana nazo mawuhamba ngokuthi hayi ipetrol yami isibonakalile enceke hayi ngeke ngiyahamba manje inkosi isikhulumile bebevele besho njalo ke lapha eJerusalem sithi wena usahlale uthi wakhiwe la yakhiwe athi hayi ngeke inkosi isikhuluma yini yakhuluma kuwena lenkosi yangakhuluma kithi uyobuya usemunceke njenge straw usefika madimona amshaya mvithiza amqeda hawu cela futhi usubuya usunje usufuna ihodi futhi usufuna umbhede ngoba abazalwane uma ke wabona something uyasukuma kube ngazuthi sekuphelele kanti akupheleli uthe angafika ngangqongqoza kwasukuma intombazana thi igama layo uRon ithe mama ivula yavula yathi awunangophepha yangathi akangena yagijima ishokekile naye iyobatshela labantu abathandazayo ukuthi imani ke manje imani ukuthandaza isikhathi sokuthi nibonge lento besithulelela nanse miyango ayisekho kude kodwa isemiyango isifuna wena ukuthi uyivulele ngoba yona isifikile idinga wena uyovula umyango yahlanya lo ethandaza amakhono athuba indlala ethandaza lapha yahlanya wena anisuse lapha alibonke igama likaJesu nayi impendulo isifikile alibonke igama likaJesu ngoba mawuthandaza asigcini ngokuthandaza usukela ngosuku lokuqala owabeka ngalo inhliziyo okuyithoba okufuna uNkulunkulu impendulo yazwakala umthandazo wakho yaphuma ingelosi iphuma nempendulo kuthiwa yisekelo yamama kodwa emkhathini ngabhekana nempi mina Mikhayeli kwaze kwathunywa mina ukuthi angiyolekelela ngoba nangu uGabriel ohambisa izicelo impendulo yakho ibanjiwe mawuyikholwa uyadikibala uyeke kodwa mawuqhubeka uthandaza uyabona abantu bathandaza ngempela kwa-activate izinto uPetro naye abezofa nazo zingakanani izinto esizofa nazo zikhona silo sithi obaba ungidi sithi obaba uchiliza bafa kanjani nazo sikhona simeke izinyawo ubabeze ngaphambili Thandaza mama Longwazi uphakeme kakhulu uNkulunkulu wethu akekho ofana nawe Mama Mfundisi Ngcongo uyinkosi yamakhosi uyinkosi yakho konke Baba Sibisi Thandaza Baba wethu namandla wonke wena wethu Fanele ushoze Thandaza Mfundisi uMendi Thandaza Mfundisi uMendi Thandaza Fishi Thandaza sisifikile Thandaza mfowethu Mfundisi uThume Thandaza mani Thandaza mfowethu
Shumayela uthusi thandaza mawethu. Bamkhumalo thandaza futhi la ukhona egameni likaJesu. Sistengiwe thandaza. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Namumjoga thandaza. Namfundisa umngadi thandaza. Sizishime thandaza. Glory to God. Glory to God. I'm sorry to thandaza. Mamungati thandaza. Semate thandaza. Mamumshibe thandaza. Jesus.
Baba siyabonga sikunika udumo uthembekile owethembisayo uyikhoha lezulu uyigcwala laphakade uyingonyama yomndeni kaJuda Yeshua uzosihla kodwa namhlanje ziyancibilika not by power not by might kodwa ngomoya wakho ngcwele moya kaJesu thatha udumo ubiyele ukuphila kwethu biyele ibandla lakho qhubeka uyibonakalisa uthi pholi ngiyamazi umuntu ekuKristu etha
okwaziyo uthi waye kwelesithathu wezwa amazwi ongafanele umuntu akhulume ngawo. Sicela baba usambulele imfihlakalo umhlaba ongazazi egameni likaJesu. Amen.